Halo teman-teman, wow, kita kembali berpetualang lagi yuk teman-teman. Yuk kita kembali berpetualang mencari si ondel-ondel nih teman-teman ini. Wah, kira-kira mereka ngumpet di mana ya teman-teman ya? Coba kita lihat ke atas ya teman-teman ya. Wah, kira-kira si ondel-ondelnya di mana nih teman-teman ini? Coba kita lihat. Wih, lihat teman-teman, itu ada apa nih teman-teman ini? Wih, coba kita lihat teman-teman yuk. Wah, mudah-mudahan ini harta karun ya teman-teman ya. Coba kita buka ya. 3, 2, 1. Wow, lihat teman-teman. Wih, mantul. Ini banyak kepala si ondel-ondel teman-teman. Wow, coba kita hitung ya teman-teman ya. Ini ada ondel-ondel Pak Polisi. Ada Bu Polisi nih teman-teman ini. Wow, mantul. Wih, ini ada Pak Dokter. Wow, ini ada Pak Kumis teman-teman. Wih, mantul. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, ada 8 kepala si ondel-ondel teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman ya. Oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Wih. Lihat teman-teman tuh. Wow, ini dia teman-teman nih. Ini dia si badan ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul. Wih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada 5 badan si ondel-ondel teman-teman ini. Nanti kita pasangkan kepalanya ya teman-teman ya. Wow, Wih. Lihat teman-teman, itu ada warna-warni teman-teman. Wow. Ini ada si ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, mantul. Ini ada ondel-ondel pocong warna merah. Wih, ini warna oranye. Wow, ini warna pink. Dan ini warna hijau stabilo ya teman-teman ya. Wow, mantul. Sepertinya mereka lagi pada ngadem kali ya teman-teman ya. Wow, oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira kita bakal... Wih, lihat teman-teman. Mantul. Kita dapat lagi nih teman-teman. Coba kita buka ya teman-teman ya. Wah, kita buka, kita ambil dulu. Kita lihat dulu isinya. Kira-kira ini isinya apa nih teman-teman? Wow, coba kita lihat. Wih, ada ikan Nemo. Wih, ada ikan gurame. Wow, ada ikan mujuair. Wih, ada ikan sapa teman-teman. Wih, ini ada telur ayam. Wih, ini telur bebek. Wow, mantul ya teman-teman ya. Wow, oke, kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari lagi. Wih, lihat teman-teman, kita dapat ember lagi nih teman-teman. Wow, lihat. Kira-kira ini isinya apa ya teman-teman ya? Coba kita bawa embernya dulu ya teman-teman ya. Wah, mantul teman-teman. Oke, kita lihat dan kita bongkar di sana ya teman-teman. Wow, mantul. Wih. Coba kita lihat. Wow, ini ada T-Rex. Wih, ada dinosaurus, Brontosaurus. Wih, ada macan tutul. Wow, ini binyawak. Wow. Ini ada T-Rex teman-teman. Wih, mantul teman-teman ya. Wow, banyak sekali mainannya nih teman-teman ini. Wow, oke teman-teman, kita sudahi saja ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Oke, goodbye.